Vladimir Stanojević bio je jedan od najpopularnijih srpskih voditelja. Godinama je uspešno gradio karijeru, a onda se desio skandal u njegovom privatnom životu koji je sve promenio. Vladimir je 2015. godine navodno pretukao tadašnju verenicu Anu Mariju Žujović. Ana Marija je u javnosti tvrdila da ju je nekadašnji voditelj fizički napao, a on se branio tako što je govorio da ju je odgurnuo u predelu lica. Ana Marija je protiv Vladimira podnela tužbu za fizičko nasilje, a kako se on nije pojavio na ročištu, za njim je raspisana poternica koja važi i danas. Budući da Stanojević od 2016. godine boravi u Americi, čim kroči u Srbiju, on može biti uhapšen. Vladimir Stanojević živi u Las Vegasu, gde danas radi kao domaćin u tamošnjim najpoznatijim klubovima. Radim kao host, odnosno domaćin za najpoznatije klubove u Las Vegasu. Radim svake večeri i rukovodim sa nekoliko limuzina koje prevoze goste od hotela do kluba, rekao je Stanojević svojevremeno. Pored toga, Stanojević je poradio i na svom obrazovanju, pa je nedavno dobio diplomu za specijalistu u digitalnom marketingu, čime se pohvalio na društvenim mrežama.